awan mi khmat na gamenta IMDC ban ngalong ro men chungi bat ilaong yang ba smopa ban sa aikpin hari ga managing committee chungi ga school ba warla imha ban nedan ringkat nagidaw ki bom lakir ilaong ba ninedon ringkat bat nakaling chungi kinai kite kaman kite geding haba kuno ban temha lane untuk dia gani ke school di nga kular ro yepi ba nga sai kran yo pa chunga ba kumno ru mo ngara gini kubor ba inno senyang lane hagano ru kerta habe dei bukan school ini perda ban penbena ba lapli ya kene ka secondary school atau taksi di dalam gambar kentil dia ka pule putih akan ditanjung ke sorkar ke persyang katala ban ai kicing yarap daga kerja geran nila ban penrung ya kan di sekolah kum ke ad hoc geran nila ban penrung ya kan di sekolah kum ke defisit kum tak terter kane ke sekolah kabangi pli bertasni kane ban long ke sekolah ke bapau akan di tanjung kane ban pau hadu kata komba kibreo na kiwai kisnong kide ban wan ban pli sekolah hamne Hacaka baki kena na kan di senong kile pet ban le wat sekolah syawai Nimbo ya katong baki kena sekolah jo kini kisnong di mambantan hangi baro kini wanwan hangi banyo ya kejing nang jing sekolah kejing pli jo bani ke sekolah ban pelong secondary mutasi kalau long sisa ka kabuk sel ya pi ke managing committee babin kampen punya syat ya kan di ke secondary school tang buat hapo sistem asnem hinsa apply no ya ke high secondary bat kumju nagal yang kesorkar ni nagal yang cuma kum advisor nagal yang iba peniat kum MDC ni saya try regat ban wat ikilat ban ai happy ya ke building ke ban bolang bat high secondary bat secondary kumju bat na pernah bayar ni ke building ke bat mai secondary school hane hakut lapli na runtasi Krispo.